saunanga le fionga i le faipule o le tumalo si umu. E uina e le o lala mai o le e usufonu. A taua ona utali atu e il malo. E uina le silingia o le taui mo si umu. Le whawhawhanga tapuai mai le tumalo si umu malau fionga i le faipule. I le mangoto ai o le manuao o le malo nusila i le tala whatai sa whata. Sa whapea o na o le tumalo sa whata. Peita iane wa angai atu ia le Marine Reserve e whatautaia ia le asiasinga. Ma maua ne ai, o lo iai se vaenga o le tumalo si umu, o lo wa fia. Lea la, na fia i loi tonu o whatatanonga lea, se taui mo le tumalo si umu. Ma il teminei le paia whafonga tapoi mai e le tumalo si umu. O lea ua whanga solo atu, le sainia whengainga, mo i lato uma lava ua mautinoa, e wha afe lua se lau. O lo wa fia lo lato te mau ainga, e tu sai, ma le whare lawe le bangoto ai o le manuao le anu sila. E ma lo wa mata fwene whatata noa, ma le malonu sila, le whamatu ina mai o le 5 miliona lua se lau afe, mo le tau e si umu, e ese mai tupe la safata. O lo manino le lei, le mtaupu, ma o le tulanga tonu na o lo oto ai le mtaupu, i le tumalo si umu. Ma e tār sangat foi tatu tumalo, ina i o tō tāpuai mai, o lo whanga solo pea i a fuwhanga tatu malo, i le wām no sila. E tua ia e maua, o le memo tinoa na. Lau whianga i le whongtalai, o nau o mai lea i le saunanga le whianga i le sui o whasaleanga numeltasi. I le maua mai lea o whasalonga ua whatafureina le tele o lapisi i le maketi sa le longa. Mo lea solawa lea na la unga ila ufionga i le li faipule. Sa upolo ina ile mtanga luenga ina ia. Ia mo lea ua mata ituina le mtanga luenga. Ma e whautua fo ia ila to umalawa. O lo iai ia nofanga o lo taula iai ia lapisi i le mortele sa la fai e whapewhanga fo i nei i le talwhatai o pia. Ona o mai lea i le whinangalo o le whionga i le whaipuna whaleata tonu. E tene mta upuna saunoa i ai le whionga i le li whaipule. O le tūlanga i le tele o le tāwale o loa a mai tonu tato nuela e stemi on taliatu le whionga le li palmia o i o lo ngafa. Mo le tau veina o le tiute o le LTA. O le tūlanga i a ting tā vale. O lea ua whamautu mai le tūla whono. O le Waste Levy Regulations. Ma o le atu ina atu le Revenue Board mal kapenetene i whamautu ina mai. E amata ao mai ai le tingi whango unga o apainu whatasi e ma ting tā vale. Pea pasia tato talo tupe nei whamautu mai sfinangalo le Revenue Board mal kapeneta. Ona ua mai le mta upuna e fsiringi ai le ai o se tala o tupe nei il tupe la safata. Ia lo fsiria o la me kaua mai ai i tana ele se vaanga tupe e onu whamatu atu kwa whailea la ua iai tupe. Mai maulo se le fia bal whawawhanga mai le tumalo. O loa mae a umalawa. O te le mai loa iai i le tele o whamtalanga i lunga upenga te whailangi. E moise le angiangi mai mo le tele e fua le ngasu. Ki ngā maka, ki ngā kalinga. I le tua ina le malofa mai o leise kupe o whanga sel tupe. O le iai le kupe walo whanga solo te minei. Le whamatu i nato tupe. E se fulu afe mo le tupu le whai o safata o loanga vaa i le whamanuanga lea. Mai le temi nei, o loa makang whaalu kongo lako pēr akang ia se leni mo le tuftufuina safata. Mo le tali atu nai winga le taupu lea safata. Nau ki o mali, kakaro. Ia, le foi le se fai se malo longa la ufiona mista. Whawhione lo ia. Ia ua whawhitai o lo marusi si ufonga rusu.
Kai, e ole tupele. Ona le malama. E le itu faina. Ole wala umar tala tupele itu faina lava. Ole si mea. Ole tulanga le na fia. Fasili to le wa ta ua le mele yasi Wale no ta ua. Ole uma nino sa Lo fianga le fonta le te vai peina sa ronga. Ola wa kufa. Wai ko kongo penga kami it's going out. Ano se soa na mama mai la. Lo va solo ku fa ku pe o mai uma. Se utanga inga uma msafaka. Ole o mautu le. Malo. O kele no para men ko pisa fu ku pe safaka ile ko fa o ya. Ya. Eu ia safaka ia le fianga le di fai pule. Leo fa ma va ngai ya le fela fena pa lo tele tito. Fa kasi ai ma le tu malo safata. O makwa ka o ko langkong. Fo fanga o mal va malo. Il kupela wala ni ka pisa ia te le o ma fai. Ya. Ai foi fon. Ya. O fai se malo fio ma Ka o livro se la o tanga. Por sa. Fe me ia fa pia. Ole mele no ele kom talanga. Ole tupele o sa no anga le mai ngele malo usila. Ngai fio mai la kon fa tio. Paulo kupe mo sa mo le. Le o folo me sum. Ale mele le fa tuai. A foi mo si mo. Ko mo sa mo ato. Awale va ngoko ko o te water sa. Malia fenore suyo fa le todo kala ku. Malia fenore suyo fa le todo musalo le ato le tula i mai le. Le tula ya ku tai o malo e fai masuyo le minsta. Al mea le te le tato pisa le so no le malama. A tau ni tangata siri na pisa le tupela sa fata runa Facebook. O le alam fonta. E o le pula le na fai. O le se kupe o fa ngase se fas le kupe. E na sa no le fionga le minsta. O nei le so. O la va tu el tupe to no bank account. Vai ser unha foli te telefono ya fui mana le vai nga mana le sala no te fa so si la to pene la fa pene mal spotlight le vai New Zealand pola ta to me fa tu pene pe sa on fa so tu na bela va no ya sa fata e matua ilo le ia sao tangata tonu e alu ia tu e na fai fai sala le umi O au le Minister of Foreign Affairs le oe. O mana ma fono va vasa manaia. Yo, aso volengo walo ke ka oko. O very fast going. O le me pito siri na matano. O va ale. O va vasa. O el matai sa ma. Ye sila ilo tono. This is just the beginning. E suru miliona le na matu. First payment, installment payment. Ala fatare no le sa no le fionga le minista e fito tonu em ta pu e fatare no le family na si umula to ya ala wa mai ala nga iluma malia su malo ta fa yo na foreign affairs mal malo New Zealand la failas la inga ma fufuanga ola me faile vale e to e vese pe tu o fa manu yangala le fa solo tala noanga i le vafa va malo ale wa sa no nei te paulo tupe io na fento tala no malo New Zealand mena tu portato vesi le fa fonga mai le tu o le upu e batu nei malo e o sai mai suyo fa la tolo le tali malo o le upu na ya o le upu e batu ia te o le Minister of Foreign Affairs that's what goes ai lo fina mai o to le se tu pe to mo wa ele o to malo sil menna o le malo le tele no il malo New Zealand en fa foi nei laksen o le upu fona na mafai la fa solo tele no anga temini nei la o fa to no le lo ia Syria na nafi ia in ba ma oi in mele fa tele no anga ta upu la anga le o mai ta wele o afiel ta to lo ia Syria negotiation o le va fa va malo New Zealand en fa to no nafi sau I langa o mil consultation o mil negotiation ina ia manuia le mele tu putua o le va na sau suru ta to ngate fati ia fa mam na manga na mal falalo ia malo fa tai la tu ya no ia fa la toro e si me o le fa fonga mai le fola ta yo malo e si me se me tua e ta tu fa mo monga e ri ma tu fa mo monga ma tu o e so mai e ustala le fa mo monga le o manino sa no nga New Zealand palmia a fa yo tu fa wa le
ai o le mele tano i mea tustusia mea alo ia Malia la lo finangalo le watani malo. wa le sila nga lo fiong o le wa ile pepa le tu fofu a fe mo e silta sa ngo mel miska ele undertaking ne va pesa ni tangata a sa ni roa ele ko mo se kupe ele ko yesi ta sanga lo na a fa ile ia le a fa ia wa me ile o mai e sili ta ni no mai tulanga le o le o tonu ana le tu po ni ta to vesi o le to wo fa malana i mai na me fa sangi ka ka yaungi ko mo se kupe. That's not the process. Atiel mtanga luenga la el foreign affairs e ola to fa wa tera noanga po fe fa yai ele tu mama ina le ngoto le vale ani sila I ai sa tau sanga le mele ele tu mama ina mala na to va idi le yai ila to si sio manga mala to yai le to mai me uma le tu watu e malta to lo yesiri o e va ai me pito siri na le lei mo le tunu ato nga mena le fa mai fa pe fa o so kan ka sengi re ko mo se kupe mena le tu po nel fenumia yo tato me Malie fale atolu malie su tai le tuangai ya le sa ta o lo malie su tai le tuangai se so soni atu le fo fai maluo tato faiva fai maluo tato faiva malie fale atolu o tele tu atu sa va no winga mta upule le tu pesium o le watali le malo o le mta fai na malo pe a mai se furu miliona pe a mai li se furu miliona po li si lu se furu miliona o le mta fai yo ina le malo I le si malo a le tulanga wa esa no ia e tu sai o le fa mamla manga mani vaenga na maua ia fo isu enga ia le fa mamla mal fon talai o le tali muli a o le malo ia ai mali el finangalo e le tu atu al fon talai se ava no tulanga le le tulanga le tu pesu blau sa no mai le fiona al minsta e onga le mtanga luenga mal si o manga wa fain la u fasol le fo tari mamla mo le fiona le li palmia le la ua fe utanga inga ma le palmia le la tunu ia tatu talia lupe o mau a tulanga fa mau ngar tangata la to mana fa mau le tali manino tai malo ia o tulanga na fa manino tulanga le mai le toe ia I foi serva no tu ator fong fetalai tu sor fa manga malo le tau emosium ia ono le manua o New Zealand fa penan fa le tonu ngate fali maranga fa lalo e o fiongo fong fetalai ia Deo si mta pule de te de waswa mtalanga. E mta pule la wasa no tulanga yai. Ana le sa ta belo ngole ma fuanga na lo tulanga ya tu o te le fia. A fia fu le fina ngale fa nei. Ai ma fu na tala no me fa pe. O nei fu ya inga tua. Fisiri mai o mai. Tala no mai. Ala o te fa maunia. O isi na mai ma pepa e ka sing mo se fautuanga o la fa mai ni si fai upo o le pepa na mai marato ai sai ni lo wa mutalo I eleto e moses so sot o puga la mai ko ngol fe nga nga mai fisi mai o po na so foto o ko ya pule o to al manino na man la mon taupu e a fe se lau le sa fa se lau o le lau ba wa malia mai le sui lau mon tupu wa le to fa popo istanga ia malia mai le sui la fiona su tai se le ni si malia mai la fiona su tai la se tu atu la se tu atu se fai ma vai mai fa le tu atu la no tai malo e fa fonga mal te fono mal committee o lo ngafa mal rufina tu pele ele te tau na yese me le lo al malo ya inga ina vea ango ila le puna melto inga mele fa tupu a fa lo atawa ma ese el tau mo fai le malo e fina tu pe fa bop ale la ave tu pe fa segni tanata o mali li ele to mo se stupe au fa te telefono mal tato committee so si sile foi fa I fa matalanga e mai ele tar fe ngai ma so e mai la fa mbonga pesa o la mele a mai fa mbonga ta pala o fe ngal fong tele mai fa mbonga tu inga segni la ne fe mai to ainga o le fa pe mai a segni lo ele to mo se fa mania o ila le vai manu alta tomta upule ta fai e ese le negotiation le fa sanga ile malo mo le pui le tunu ato ma to inga ta me sanga la le tu le fa lo ata wel fe mai asaini lo le sema ole fa to nunga na alta to komiti mo di mai sto li poti va bel capenete te alfono il capenete te ma me fa ma la ta upule